Novi modeli automobila sve su tehnološki napredniji. Evo primjer Clio. Pogledajte kakve on sve tehnologije skriva unutar ovog lima i plastike. Sad pogled malo niže. Otkriva i USB priključke. Dakle, unatrag nekoliko godina automobili imaju sve više tih priključaka za USB. Evo, Clio ima 2, neki automobili imaju po 4, 2 naprijed, 2 traga. Međutim, što ako imam nekakav novi pametni telefon poput Samsunga Galaxy S20 Plus? Evo vidim tu primjer, kako telefon izgleda. I sad želim taj telefon puniti. Dakle, ovo je tu brzi punjač, ili neki naši prijatelji bi rekli fast charger. I sad ću ja isključiti, znači izvaditi ovaj tu kraj kabela od punjača i idem probati spojiti kako bi napunio bateriju telefona. Ili možda na neki način pokrenuo Android Auto, moguće je, međutim nekakvi veliki problem postoje sa verzijom Androida 10. Međutim, ne ide ništa od charginga, ništa od punjenja, beskorisno. Dakle, u međuvremenu mobiteli i informatika je dodatno napredovala, otišla je korak dalje. Automobili znamo da uvijek kasne za tehnologijama i ukoliko recimo znači kupim takav mobitel, dođem u auto i ne mogu ga uopće više puniti. Dakle, trebam nekakav drugačiji kabel kupiti. Ok, sva sreća ovaj tu Clio Edition One ima nekakvu dodatnu opremu. Pa on recimo ima i bežično punjenje. Dakle, evo sad se dolje mobitel puni. Ali što ako nema bežičnog punjenja u autu? Što ako mobitel ne podržava bežično punjenje? Jer to ne dolazi baš na svim mobitelima. Makar recimo moja četkica za zube koju koristim već najmanje 20 godina ima bežično punjenje. Puni se, ok, nešto duže, ali puni se. Dakle, nešto što košta 20-ak eura, ima bežično punjenje, a danas svi mobiteli to nemaju. Dakle, danas moramo koristiti kabele, spajati i to je to. Problemi sa kompatibilnošću.